Mu gihe Ubushinwa na Afurika byongeye guhaguruka ku nshuro ya 9 mu nama ihuza abayobozi b'ibihugu bya Afurika mu Bushinwa FOCAC cyangwa FOCAC, ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF kiravuga ko mu myaka 20 ishize imikoranire y'Ubushinwa n'amahanga cyangwa se diplomasi yatanze umusaruro. Kugeza ubu Ubushinwa nibwo mufatanyabikorwa w'ingenzi wa Afurika mu bucuruzi. Imibare itangwa n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF yerekanye ko 1/5 cy'ibyo Afurika yohereza hanze bijya mu Bushinwa, bikaba byiganjemo ibyuma bikoreshwa mu bwubatsi, amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Ibyo Afurika yohereza mu Bushinwa nk'uko IMF bivuga bimaze kwikuba 4 ushingiye ku madolari ya Amerika uhereye mu mwaka wa 2001. IMF kandi iremeza ko Ubushinwa kugeza ubu ari bwo buri ku mwanya wa mbere mu kohereza ibicuruzwa n'ibikoresho byinshi mu bihugu bya Afurika. Hagati aho, umunzani w'ubucuruzi mu nzego nyinshi uracyahengamiye ku Bushinwa ku buryo buhanitse. Iki kibazo kikaba kiri mu byo Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaganiriye na mugenzi we Xi Jinping mu nama yabahuje. Aganira na BBC, Perezida Ramaphosa yagize ati turifuza kugabanya icyuho kigaragara mu bucuruzi kandi tukanoza imiterere y'ubucuruzi bwacu. Itangazo ryakurikiye inama ryavuze ko Ubushinwa nabwo bwerekanye ko bufite ubushake bwo guhanga imirimo myinshi binyuze mu gutegura inama zo gutanga akazi ku bigo by'ubucuruzi byo mu Bushinwa kugira ngo biteze imbere urwego rw'umurimo muri Afurika y'Epfo. Ni mu gihe Kenya yifuza kongerwa inguzanyo nubwo isanzwe ifite umwenda uri hagati ya 2/3 by'igihugu cyinjiza mu mwaka. Ibi ndetse bikaba biherutse gutuma abaturage bajya mu mihanda nyuma y'uko guverinoma ya Kenya ishatse kongera imisoro kugira ngo izibe icyuho kiri mu ngengo y'imari. Aha Kenya yabaye nk'ikojeje agati mu ntozi cyangwa abana b'inkubaganyi bateye amabuye ku mizinga y'inzuki zigakwira imishwaro, zikabadwinga imburi, zikabarya kakahava, bamwe bakahasiga ubuzima. Abashoboye kwiruka amaguru bakayabangira ingata, ariko bakagera iyo bajya amatama yabaye nk'amapapayi. Amakuru aturuka i Beijing aravuga ko Perezida Ruto yizeye kuhavana amafaranga yo gushyira mu mishinga y'ibikorwa remezo, harimo uwo gusoza umuhanda wa gari ya moshi Standard Gauge Railway CGR ugomba guhuza icyambu cya Kenya na Uganda. Ibikorwa byo kubaka imihanda n'ingomero, gushyiraho ubusitani bw'imiti n'uburyo bwo gutwara abantu hifashishijwe ikoranabuhanga mu murwa mukuru i Nairobi. Mbere y'uko inama ya FOCAC 2024 itangira kuri uyu wa 3 tariki ya 4 Nzeri, u Rwanda n'Ubushinwa ku wa 2 tariki ya 3 Nzeri byifashishije umukono ku masezerano y'imikoranire agamije gukomeza kwagura ubufatanye mu iterambere. Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda Yusufu Murangwa n'umuyobozi wungirije w'ikigo mpuzamahanga cy'Abashinwa gishinzwe iterambere CDCA Liu Junfeng. Iyo nama ihuza Afurika n'Ubushinwa ibaye ku nshuro ya 9 ikurikira iyabaye i Dakar muri Senegal, aho hari mu mwaka wa 2021. Nge bakugezagaho iki cyegeranyo ndi umugaragu w'ibyegeranyo Oliver Rwanda mushya mutari mumenyereye. Imana ibishimire.